Dragi Teo, gospodine Veras, gospodine ministre, nastavili smo u našem muzeju u Kosovskoj 11 sa festivalom izlaznog filma, a danas u arhivu Jugoslovenske kinoteke pristupimo jednom o mnogo čemu važnom događaju. Najveći problem svakog arhiva je adekvatno čuvanje filmova. Mnogo toga u našem poslu možda neće biti lakše, ali će sigurno biti bolje i kvalitetnije i dobit ćemo rešenja kojima će mnogi filmovi s početka kinematografije produžiti vek za stotina godina. Zahvaljujem se Evropskoj agenciji za reprodukciju i razvoj na pomoći koja otvara novu eru u filmskoj realistici, ne samo kod nas, već u čitavom regionu. Gospodine, još jednom dobrodošli. Nažalost, nova tehnologija još nije uspela da dosegne taj nivo da bude 1/1 što se tiče kvaliteta negativa. Avec le négatif original comme il était. Znači sa kvalitetom negativa kako je bio original, kako je bio snimljen u momentu snimanja filma. À l'époque de ce bon état. Znači samom početku na tom kvalitetu nije imao. Mais moi je trouve que c'est très important, très significatif, très symbolique. Mislim da je jako važno i jako simbolično faire de nouveau laboratoire. Praviti nove laboratorije avec une nouvelle technologie sa novim tehnologijama pour sauver la mémoire du cinéma. da bi spasili memoriju filma. Hvala. Player. I'm glad that finally we can be personally here. I pošto se gospodin Vejas i sam osjeća malo kao putući glumac, tako što se konačno zdravi. And this happens, I think, at a very significant day. We are very proud that the European Commission has been associated to this important project. I ovo se dešava na jedan vrlo simboličan dan, veoma sam ponosan što je Evropska unija participirala, odnosno realizovala ovaj projekt. Mr. Angelopoulos has used the word soul. Gospodin Angelopoulos upotrebio reč duša. Soul, culture, is also part of the European values. A duša i kultura su deo evropske vrednosti. So we are very glad that we've been able to invest in this project 2 million euro. Znači, veoma smo ponosni još jedan put, što mogu da kažem, što smo u ovaj projekt investirali 2 miliona eura. To preserve the historic memory of culture in this region. Da bi se čuvali pre svega istorijske i kulturne vrednosti ovog regiona. I was reading this beautiful book that the Filmoteca has issued with the memories of so many famous artists like Mr. Angelopoulos. Gospodin Angelopoulos je, dakle, uspeo je da nađe vremena i da pogleda našu knjigu koju ste vi dobili, to je knjiga utisaka, gde je video uspomene i zabeleške mnogih slavnih ljudi sa te knjige, pa i gospodina Angelopoulosa. But I remember in particular a quotation from a colleague of yours, Mr. Wim Wenders. Ali specijalno zapamtio, znači, Wim Wenders je veliki prijatelj gospodina Angelopoulosa. Writes in the book, under the Belgrade skies, the shadow of film history lies. Wenders napisao malu poemu koju je teško prevesti u stihu, znači, ispod neba Beograda filmsko blago leži. This is the history that now, thanks to this project, we hope that will live for many, many more years. I upravo zahvaljujući ovom projektu verujemo da će ta istorija da živi za mnogo, mnogo bolje. The European Commission is supporting the film industry and the media sector. I should mention that 2 weeks ago, 4 of the Cannes films that got prizes were financed through the media program of the European Union. Znači, Evropska unija kroz program medija koji ima središte u Strasburu finansira filmsku industriju i sa ponosom gospodin Ljoveras ističe kako su čak 4 filma angažirani u Cannesu deo podrške projekta Media Film Film. But the Mundus media program also finances and supports the development of media
and films outside the European Union. Ali postoji Mundus Media program koji znači odnosi se na finansiranje i onih projekata koji su izvan Europske unije. We are not just bureaucracy, we also have a soul and we want to support the development of culture. This is part of the European values. Mi nismo samo birokrate, naprotiv, mi imamo dušu i upravo zbog toga hoćemo da podržavamo ovakve kulturne. And in this particular case, I'm very happy that we've been able to work extremely closely with the Ministry of Culture, and I'm grateful that the Minister is here today, but also with the French Embassy, which has also supported part of this project. Želim da iskoristim priliku da kažem da se zahvalim našoj saradnji sa ministarstvom, to je predstavlja gospodin ministar, ali također i sa Vladom Republike Francuske kroz ambasadu u Beogradu. And we look forward to do still more things in the field of culture. I očekujemo, gospodin ministar, da ćemo znači uraditi još mnogo projekata na polju kulture. Thank you very much.